kinoni ko'rsatib kelaylik. 20 so'm bilan mashinam tap-toza qilib yuvib qo'ydi bu. Oldu mu? Молодец. Вообще. Satüratör mu kaldı o? Korkunçlu kino göstereyim sana. Kızım. Baba, geliniz. Uyga biri geldi. İyi, sana dem saldıralı deb moldu ken çakırttık hele. Ha, baba, gireği yok, ben жақшылаймын. Ha, жақшы елейсің бе? Ооба, жақшы. Айланып кетейін. Жақшы еле болчу. Жақшы эле, апа. Ертең экзамендерим башталат, ошого даярданып аткам. Кара жаным десе. Сарсаналы болуңуз, апа, Жақшы эле. Кара жан, даярдана бер. Ай, эмне караңгыда отуруп алгансың? Кичине жарык кылып койчу. Сен даярдана бер, мен тоскоол болбойн, кара жаным десе. Kino qanday ekan do'stim? Zo'r ekan. Qo'rqdingmi, qo'rqmadingmi? Jashoda qizlar apasimi, baldarmi? Qizlar, ha? O'qitib oladi ekanda. Mana. Jalolobodda oz el odamlar. Janaqa ne degan kino ekan? Qaraduva degan kino ekan, ha? Qaraduva. Hozir ko'rib chiqdik. Jindiga. Nega kuchim o'tdi? Chiqasan. Katta. Allohning hukmi